ye be ye no afiri hotel na nnen koma nkasa de bae no ye de atoa so haya Asempa 4.7 ye live e wo Facebook nti afi na wo so wahwa na wahye ama unua so anyachefa na wono so ane ho abeka nkobo ne ho na ye ka road accident ho asem na nra ye me say ye bobo so abobo ene ma e de road accident no eba ye kan ya akoka over speeding ho asem say driver for ekọ mirika tente amfa so ni so people so kra na we overtaking ohunanim enso na wo san nyonko ho ye kan say eno ka ho bi ye kan kosi say eye ahyan so a esesai esi ka kwan mu a yenyi yimfiri ho eno so eka ho ma nkwansia eba na fe ye beka eye akwan bone akwan fo ayempanimfo atena krom ho ayama yan a yeni hu dwuma eno so eka ho ma akwansia no etumi eba yakeka ni nyina wie ne ye hwese akwan ben ene ye befa so a ye betimi ayi ho afiri lori akwansia mu akwansia de ebesi setie bia no ebi besi ebi wa ye ho hwia enye yie na emom san ne ebe ye ama ano abrase a tese entimi anyi nipa akra mfiri mu sem na san omo ede onkoda hospital ye bi so asan fifiri mu je se enye anikasem nti ba bia wo bia wo so dwen wo de ho ye behwe akwan a ye befa so a ebe ma akwansia eso ate ewo kurum hasei nti ba bia wo bia wo betimi de wo de aba wo de to Facebook ko ye be kenkan ba bia de befa bia de duro so ne bia homa na de wo nim se ekwan ye fa so akwansia so beti bia no wo betimi aka na ye nyina no ya famu aba driver fo tie passenger fo tie mpanimfo so etie ne nyina ya famu aba na akwan ya befa so ma akwansia so ate ene se enema ye bobo so no ye betwe ye ho afiri ho te se driver fo ahyankafo a wo mo nom nsa efa enuru aka edi etwika driver ni a wo kotwika wakotena si anim na wabra na se woda na wonda na wabo asra asafa energy drink de apiso ese na ni so ada ho na obekọ enti driver ni a wabo asra na wano nom nsa ese odekotena hyan anim no eno ye gyaye a ebema akwansia so ate ti se wo ye driver ni a especially wa wutwi wa ka na se wa wutwi amansanka no de mane ye hu ni se efa dodo se wo ye driver ni a wutwi passenger car na se wan hwe ye na do ho gigisa ne mayimu a emwa afenso wa wote wankasa car mu no se wo so wankaka ye na nkohia passenger car wo so betimi di accident aba enti enye eye passenger driver fo nko na ya ka ma omo ya kama ye nyina a ye yisu ahyen impo wa wunyusu hyen a wo cross kwan no won cross no ya betimi akoso accident say bia wadru zebra crossing wan hwe ha ohun zebra crossing a wate asim ka ebo wa no so betim di akwanhia ba enti obia behwe yie na ne enkobo ankasa amde nam ne say ya yetimamufo ne yanwen ye man Ghana ho eye de bentia say ukọ aman ahoro na aka no a omuman no ho ehia wom enti won hwe emma obi asabi ka fracha hoho emme ye bibi emfantia o man no anase ono ankasa mpo onye bibi boni bi emfantia o man no hwe se eye high tension electricity nammu ema Ghana fo nyina anya bi ade ye niam no wakwabenane atimi di enuro gugu ase amana ye mere atwe hacksaw blade atoso atwa se ne be ya kane abedum ebi mo keka se eye nipa bi na abo mutiri mpo se aban yi aliso adi hunu se be ma nipa kane ano abo pese eye ne kasa ha aban we yanka hweso amadum so aba sa na ebi mo keka ebi mo so se da bi yanyi amanyose mo mfiri mu se eye benkum se eye nifa ye bu se ho se ede benti na yenya nipa ma ne nwen Ghana ho adenti na yenya nipa a wo bedwen wo man Ghana ho ane sen nan sen street light a de hye mu wo La Paz ni importem nyina no enti ye manya ne se eye nipa de sani na efro light no no ko tu bulb no beton sen street bulb no mi busase minua wo beton sen wo maya wutimu no uwia bulb akoton ade benko apese menkuminya sesa kwese obi anwe o man no obi adwe ono nko ayediem
MP na beba de ono nko an na busuafo bedi minister na beba de ono na busuafo bedi president na beba de ono na busuafo bedi nko a enti hwan na medwen Ghana ho Ghana no hwan na behwe Ghana ni yeyo tabo aban din aban ni mba bia wote aban no ne wo ne me na ye street light ahye ho na waforo tare ho se ketre enipa bia nipa bonfo aforo sa akosoro akobie bulb yi so light so atu bulb sabi ka frache wadwe eye adwuma onku a woton na wodi sika ne toduane na wodia na ekwan no so yesum a na wunya ade yin yenya tema amfama ye man sai di pan kro ya so omunya kwanya ekodi abrochi na ba bia chese emre wo nyom de be adwuma na adan ni we kro mu dia ye mpese mra be adwuma hwe eye ayigata se ye ya de na de bi toto so sa na de ni nyina nkrofo yi etodi etu ye Ghana ni sa onipa no God bless our homeland Ghana no ye kan wo ka bi woni pa otimi we street light bob ekotodi etu so God bless our homeland Ghana no ka bi ana and make our nation great and strong and sanfu awudi and every nation great and strong sabi asaba ade awudi nyansa ben na wom yase enra and crampotem baby kumasi baby ka so ne potem ese mo dasumu ese okobrane atwe hacksaw blade atwa na Ghana panifon so bia na munima metwema dwen so se aye electricity e wokrom ha no aye national security assets ehu hia sane Jubilee House ehu hia no bampo ayede ma Jubilee House bia o mampani da no sa bampo na se de bi ma electricity no esan se o man no bako enko ejina nyinam kanea so sa anyinam kanea ni wa bibia no e betimi aye minim security ko a ewo sa area no entia onipa nya adaje e de enuro egugu ase e dondon no etwaye enti wo twa sheke no na nipa wo ho wan bambofo wo ho wan se bambofo ni ho a efiri nne mpanifo we eye hone na brofo wo nipa kono wa mai hone ba ko pa otwa yempo wo ye ho kire yen enti okofa nkrofo kan mu twa be enum ensia ke ye beda sumu achepa enti se ebi ni ho a security cameras ne momfa bi mu bobo ho esan se ehia Flagstaff house ye si we se ko jira about 100 meters na wudi boni bia meji di pa se computers be kire wo sa enu ani na mpesa mo ye e wo babia mo wo sa ne ma no nipa boni fo okrom o mai bia nipa bon fo ho nya Ghana happe na as I say ye eniama such a way say it will be difficult for them to operate. That is the only way out. Any pa jimi krobia bi wo so na no nia na obi akotwetu oku nipa almost 50 sa onipa no onye papa sa nipa ni bi wo ba bia akronfo wo ba bia na mom yenye mra no yentoto eniama se na be ya omunyuma ye no they will be limited. A whole national high tension okwabrane atimi atwa not just o man ye security why because sani po ye we obetime mesum aduruga na nyina o so organizing who ya obetime esum aduruga na fo nyina and we know how much we are going to lose se sani amani sisia abani be ye bi ba ye ni pa no so e wokrom ha no ese ye yadwen yiye ese brochefe abrofuru ko bi abodam se ye bibifo omuso munya kwan ko madwonso pa obroni nya kwan ko be gina landing bridge so no wayiridu atente adwonso gu landing bridge nim enso animu nanso wonim se yeso nimu wa yen spare no kromo a what do we see and no social media picture bia me akwa bia okoto gota so a wo gya na nan no obi video no wo dwane nam se wo dwane akọ he yema mra enya dwuma keke na ye ho beto yen me se mra ye wo kromo ye mani nyina ye dwuma ye be gya besia bo se ye maga na mra nyina ye dwuma besia bo ye be gya ye nkomo no ne nkomo besia biem ohia nyina ye mra a enya dwuma esan se okwabrane enso mu na wafa ne bola otwen atoto no ahwie gugotam na odigum wo ha na akopie kolegono na daria na kyerem wo ho ni ye sika titiri die every health insurance mu e de hwe sa nipa no anka ya nyaya na ya mu nsom ama nkrofo ankonom anya cholera ni daria kasa Canada ho
yare bi wo atwam wa brochire na madamfo ayi Netherlands ni bi opeso osua a tropical disease ha na oba say malaria re ade no unyo onipa kwaro na ye case study a thing of the past. What you say? Now so Africa there, I say Ghana there bia. Say see me no kase kokwalebu. Admissions we malaria na ye more. Malaria so hwehwe mum ye say anopheles mosquito na deba. So what stops us from stopping the mosquito from breeding? The African man will not do that. Adi World Bank for discover breast say for malaria. No kwabrania ono wonya malaria bi no wadi. Ono malaria na bi nya no. Ono sikadi besisa no wadi. Enu ntinu ye mo ho ban. Hwe akra mu ayete efi. Hwe odo na ye wa hai. Ya so ko Dubai ni ade a ho no mo de boat otisi so o transfer ni a juice ka. Na so Ghana odo na ngota untimi nyina 10 minutes. Obi aduru anu oso ne hwene. And it is in the middle of the city. Come across circle no. Ho no odo na nenam. Eye gata efi toilet nko na gumu ma. Enso mua na ntwetimi ko gidam no odidi. Na say enso asa na efi na ahye ne ma. Obi a ba na ode kasa. Oh, Ghana will become clean. Ghana will be the cleanest city in Africa. Ghana will be the Sani akeka na brofu hu ni ekọ. Ana mo tu oben. Hwese NY emfuturo ba so ana mo prapra. Kristo ma ye na kuakuo ana mo san de agya hokọ. Eno ye koduru ho no, o ma bobo o ma ya de pa. NY yi so na me kan. O ma bobo emfuturo na no akuakuo. O ma nsesa wo ana mo de agya ho na mo kọ. Ana enframa ne san di ba kwanim kakra. Se jamia mo na ne o tenso sa to a na ni nyina sa ba back de oba price e betua neka adenti na ya timi nyade preko ni ensore so abusia mani so so se obo man kasa bisa se Ghana sa me nko mi ntimi nka 0302216545 0302216546 yes start to say ya dwe Ghana ho o man Ghana. What you say? Antem ni anka ne keke. God bless, blah blah blah. And make ya to ne sa na yekọ. E de pen ne ye de abo man Ghana. Efi no ye kakra, me so ma ye kakra. We e na ma ha ye fi. Mi hu se pure water. E de fridge mo no anka se se abonten. Aba pai ne ho, e de ne ho ato se ma ye fi da. E yo nipa. E na top pure water no wate ano. No anu ni mi. Owi ado hwa ha no wato kwatamu santan. Sao nipa kure so yi na ofra ban aban me ya odian wan edi kwadu mi nsi akama ya odi kwadu da kejo de hu bi da ka kire me se o si akama bia akoto kwadu a egu basket mu a ode nam se okofia kodi e yo nipa ejade ti no nipa akoto kwadu wadi na unfa unhunu nyansa emfa kwadu ni wani kogu bole mana se emfa ntuba bia emfa ha mre nipa. Oh, yare nyina ye yankasa. Yade bia ye nyina. Abafo kwa o ye humo brododo. Nkese se komu fi yen. Na yade ni kumkum ye. Eta se ye mpese ye benyisu ya adwen. First tankasi fo okromu hayi. Ba bia ye clean. Ye hu de ye. Se ni bia ba. Yakokọ school. Ya wie legon. Eti tankasi adwuma no kra no. Ya to atwene. Hwe ne efi adokoro yen. Hwe efi a adokoro Ghana. Adwempone kwa na woni patim. Adwempone kwa. Ne ye nyina gata. Ne ye de ade ato gata ne so no. No yi akoto adi. Okonso onto na hin o. No de akoto jot, o de akoto wi no ono anom no wote ho. Ye nyatima ema oman no. Nobody is thinking about what he can do for Ghana, but what Ghana can do for you. But if you don't do anything for Ghana, how do you expect Ghana to do something for you? Atie for mo remu mi enko. 0302216545 KANAWU Asempa 4.7 Yenya gidi nya tem ni de nya politics. Hello Black Army Maja me dey papa ya o kasa fi come kuma set my bet my bet do na fa me tek me yo you for me and out do me no so spend me more 2 city enka wanka do na akra nka wanka menti ase mate nyamisha Black Army uboduma o nyamisha wate o shira so the mechanic say on second say no say oju ha Ghana ha on tia say Black Army say ebimu akreti adebi say omo ye AME Black Army say me come tell you Black Army
adɔbɛ so no ɔmo su ɔmo brɛ so black kwame yɛn ni na kura ɔmo tumi de cars no ɔmo bɛ ti kan no na kɔ awudome na kɔ jim tennis car mbisa sɛ sɛ no mo gino ɛkɔ ban ma na nti aban sɔli ɔnsɛ na amafo bi ni bi ɛni di ɔmo wɛmu too much black kwame o dun wɔn tɛ ɛdɛ kura na kɔsɔ ma gana ya kyesɛ ɔmo ni digu aban abaju sɛ mo hu obi a kete de bia no ɔdi digu aban aka so aban wo na tise aban na mbɔ so bo ana ana de bia aban yanko no be from ram. Hello, good afternoon. Oh, about there. Aja. My hi. Mejo Sumaja. Yo. Em say yen how are you winning na em say ye to yen timamu for so a enye. If you said ya paw yen ya na musifo e wo so mo hwema sa neama no eye adwuma. E wo mu se mi se no me ho kire me a ebia me fi ka matena ka mu fi e fere se mbodwe ase. Aba betia adutema. Ena jinso akame. Oba de wo ni se jinso nso de se ohun tia e ma oyare. Wo be hye baabi ke akwa jinso ko na mu baabi aye obi ma ntwe di akwa jinso guo. But say em painful a wo mu chichiri kroi e de sa joint di esisi baabi a wo ko che oba bi jinso a e be ko gotemu boko a. Binia obi ani ho a Ghana e moa, nya moa. Enso ye tue di paka se omunye sa ade no. Yenim se gota omututugu e. Se ni aka friends anua ya pragu e. Behwe bedi ametie. O ma sisa gota na fi, o ma sisa bola na fi gota mu opepepe. Eno om de gu gota ne nchen. Ena egu o beye na otimi enu nie. Wa hwe. So bi to anade bi se ensan ko gu gota ni. Enti sa ana ye subaya ye mpemfo ne ete o memu ha no. Enye wo mo wayen ye ni etio ye nso ye tax na di tua moka na mo nye ne ama papa e ma yen ye mpay force na wo se ye di ani breko senior or friends enra kumasi for ye demonstration afi o ma ba be gina se o mu ba be spray ball ano so won say de bia ye de sa de bia ade ya fe ye sensa me da se kola me for frefo twato say emre no e de ekọ hello. Hello. Bacho, good afternoon. Good afternoon. Hi, Asempa Fm. Say that Ben am nipa best say mo drink Ghana, won so kire wadwi. Oh, come on, what there? Na me sure na my power bo. O sure so. Oh, I'm about there. Na me dwe ho kwa na sa po ya amafu ko twa yi. O dwe ho kra, ohun se no so di mi o se enipa bo ne semu. Oh, kana kabiem. Come on, what me dwe ho kra, won ti ase. The kind of the money things because me do am ntia I so dwe ho the pano sa dwe ni prima na se kan the pano o ni hu zete o me ni pa na se den obakọ so mo ye Ghana fo yo the kind of money things yo mate me ba to me hello Abade maja ma me chewa no tie atie fo je so na yanko Abade me say but anyway I papaya utie me a unti tax no so na de bo aman no enti papaya the sraw de bia say o man na asama hia amenu mienu no tia tax na ye de nya osika ne bi de abo aman no ma me kwa ma asem so yo ko asem so so obana no nti ka to no for no tia tax tax na de yakwan tax na de bibia nti tax no kwa na papaya nko Ghana ni bia bombo de so betua tax anytime me tia me tax ma hu no papaya do ontia enti to for no tia na ye de na hu so ontia Baba on theaters. I say friends I buy black of capital bisano on tia nya no enti enti so on theaters. I will tell me theaters. Ko asem so yen wa. Black of ya ba de ya make kan say sanka emra na wo krom ha say ye adwuma a so bi betumi apopo abetumi anya sa akokoduru atumi akofo sa apo so kwa akotua da bi da emra me nya adwuma ani pe wache no what na question be 200 years 200 years we ba pa na generation na wu ona be pa ma they don't pe kwa ma
minia o fosa bet mianya kokodo atnya ko fosa ade no kre asotwe na de mani pana o di se money wa ya emra no yan fosa mra that's my main foul in here other for how ya di dwumadie no ebesi Asempa 94.7 dwumadie e friend KANAWU mitina mu makofi capito miso mi di kwame obade wo chena nyame yadoma ye besan ahia na niam bi e be magana tenetene magana tumpon de abremu sabre ye fire for fire e oja e de fremu ya de bremu